विधानसभा वेचणूक एक रंगसट्टा, सगळ्या पक्षांनी प्रचाराक नेट लायला। भारतीय जनता पार्टीचे वरिष्ठ फुडारी आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आरांत भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार केलो। तुमचे सपन आपलो संकल्प अशें सांगून बिहाराक एनडीए परतून सरकार घडयतली असो विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी उक्तायलो। एनडीए का बहुत जोर बिहार में शिक्षा और कौशल पर है। ये हमारे संकल्प पत्र से भी स्पष्ट होता है। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा, सुनिए दोस्तों, हमारा संकल्प है बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। इसके लिए आने वाले वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देने का ऐलान किया गया है। और सिर्फ ऐलान किया ऐसा नहीं है, ये कैसे होगा इसका प्लान भी जनता जनार्दन के सामने रख दिया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या शताब्दी निमतान पत्थर पायातील या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले। राष्ट्र निर्मितीचो वावर केल्ल्या 100 महान प्रचारकांक या पुस्तकांतल्यान मानवंदना दिल्या। या पुस्तक प्रकाशनाक केरळचे राज्यपाल राजेंद्र आलेकार, गोयचे मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, हिंदुस्तान प्रकाशन संस्थेचे अध्यक्ष रमेश पतंगे, वरिष्ठ प्रचारक रत्नाकर पाटील, उदय जोगळेकर, पुस्तकाचे प्रकाशक नरेंद्र सावयकार, प्रबोधन शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष संजय वालावलकर आणि हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। पूजनीय डॉक्टरजी किंवा ताज्यानंतर पूजनीय गुरुजी असतात हांच्यानी प्रत्येक वेळा सांगिल्लें आसा, आमकां संघाची शताब्दी साजरी करपाची ना। एखादी संस्था 100 वर्सां पूर्ण जाली म्हणून मोठ्या मेहनतवान मोठ्या हातूंतल्यान मोठे कार्यक्रम करता उत्साहान जगभर देशभर, अशें आमकां करपाचें ना। आमची शताब्दी जाली पळय, आमी केदे व्हडले आसा, केदी व्हडली आमची संघटना आसा, संस्था आसा, हें आमकां लोकांक सांगपाचें ना। खरें म्हणजे आमी शताब्दी पर्यंत आमचो संघाचो विचार सामान्य लोकांपर्यंत पावोवंक शकले ना, हाजें दुख्ख आमकां आसा। 100 वर्सां जाली तरी आमी अजून लोकां कडेन पावूंक ना। संघाचो जो विचार आसा, जो विचार आसा, या देशातलो या मातयेचो विचार आसा, परंपरेचो विचार आसा, तो विचार अजूनही आमी लोकां कडेन पावूंक शकले ना। आमचो विचार, संघाचो विचार आणि समाज हांच्या भितर कांयच अंतर आसपाक जायना, फरक आसपाक जायना। संघ आणि समाज एक जावपाक जाय अशी डॉक्टरांची इच्छा आशिल्ली। मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलोवप केलें। आपल्या देशाचे आताचे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आणि आपले मुख्यमंत्री आणि देशाचे माजी संरक्षण मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर या अखंड सेवेतील एक कार्यकर्ते आहेत। सदोदित कंटिन्युअसली राष्ट्र सेवेसाठी समर्पण भावनेने काम करत संघाच्या उशीत येऊन आपल्याला राष्ट्र सेवेसाठी त्यांनी केलेलं कार्य हे सदोदित आपल्यावरती हा ठसा उमटून गेलेला आहे। मी तर म्हणेन की या सेवाव्रत कार्यातला मी एक विद्यार्थी आहे आणि आजही या विद्यार्थी दिशेतलं काम करून आपल्या कित्येक ज्येष्ठ कार्यकर्त्यांकडनं हे सदोदित संघ कार्यासाठी म्हणा, राष्ट्र समर्पणासाठी शिकत आजही शिकण्याची इच्छा ठेवतो आणि शिकत शिकत पुढे जात असताना अशी कितीतरी हा ग्रंथही आपल्याला त्याच भावनेने पुढे काम करण्यासाठी अजूनही प्रोत्साहन देईल असं मला वाटतं। समाजात जसं आपण म्हणतोय की एखादी पिढी जर घडवायची असेल तर ती एखादी शाळा, हायस्कूल, एखादी कॉलेज घडवते, पण तसं बघितलं तर समाजामध्ये संस्कारमय पिढी जर घडवायची असेल तर ती संघ कार्यातून घडत असते। भाजपाचे वरिष्ठ फुडारी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह बिहार विधानसभा वेचणुकेत जोरदार प्रचार करता। तांणी मुझफ्फरांत आयज वेचणूक प्रचार सभेक संबोधित केले। जनतेन जंगलराजा आड मतदान करचे असो उलो गृहमंत्री अमित शाह हांणी मारलो।
किसी प्रत्याशी को विधायक बनाने के लिए, किसी को मंत्री बनाने के लिए मत दीजिएगा। आपका वोट बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए देना। ये लालू राबड़ी के समय में 15 साल में बिहार का जो पतन हुआ, वही जंगल राज आज कपड़े, चेहरा और भेष बदलकर फिर से आने वाला है। काँग्रेस फुडारी राहुल गांधी हांणी बिहारातल्या बेगुसरायांत आयज वेंचणूक प्रचार सभेक संबोधित केले। बिहारातले तरणाटे रोजगाराची मागणी करतात जाल्यार प्रधानमंत्री सवा इंटरनेट आनी डेटा विशीं उलयतात असो आरोप राहुल गांधी हांणी केलो। हमने फिर से यूपीए सरकार थी, हमने नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से चालू करने की कोशिश की और फिर से दुनिया का एजुकेशन सेंटर बिहार में शुरू करने की कोशिश की। बीजेपी ने वो सब काम बंद कर दिया और आज बिहार का युवा महीनों पढ़ता है, मेहनत करता है और फिर चुनाव जब और फिर उसको पता लगता है पेपर के 2-3 दिन पहले कि पेपर लीक हो गया। जिनकी जान पहचान है, जिनका बीजेपी के नेताओं से रिश्ता है, जिनके पास पैसा है, उन सबको पेपर मिल जाता है और बिहार का युवा है वो देखता रह जाता है। गोंयभर आयज व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान तुळशी लग्न जाता। कांय कडेन फाल्यां तुळशीचें लग्न जातलें। तुळशी लग्ना निमतान गोंयकारान आपापल्या घरा फुडली तुळस फुलांनी, आंब्याच्या पानांनी सोबीत सजयल्या। कोनाडी, कोरगांवां प्रतीक्षा आरुलकर हांच्या घरा तुळशीचें लग्न जालें, तशेंच सुवासिनींनी जोड पेजळयले। पेडण्यां पुलीस स्थानकांत लेगीत आयज सकाळीं तुळशी लग्न जालें। संवसारीक नामनेचे न्यूरोसर्जन डॉक्टर PM रामाणी हांणी मॅरेथॉन सर्त आयज जाली। आयज सकाळीं 6 वरांचेर फोंडेच्या भाऊसाहेब मैदानावेल्यान सुरू जाल्ल्या हे सर्तींत 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर आनी 1 किलोमीटर गटांत सुमार 1,500 सर्तक धांवले। ही मॅरेथॉन सर्त फकत खेळा सर्त न्हय जाल्यार गोंयांत फिटनेस, भलायकी आनी सामुदायिक भावना वाडोवपाचें आव्हान आसा अशें डॉक्टर PS रामाणी हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें। Keep running. Don't go be nervous. There are ups and downs in life, but you have to keep running, keep trying, and eventually you become very successful. It is good for health. Running is good for health, and it helps you to build a better personality, and you get more patience. These are some of the advantages of running, and therefore one must run and participate in the marathon. It gives competitive spirit. पणजी दूरदर्शन केंद्राची खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरय पळोवंक शकता। ते खातीर आमचे एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकता। तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकता। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारती नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्स। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळीचो आनंद रसीक घेवंक शकता। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्स ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोरण्या कार्यावळीचो आनंद घेवचो। इतल्यान खबरापत्र हांगा सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।